Mugwate gani ukairi mubango no The Chitu Show na The Chitu Show tute manto ja mainge ojore kipindi getagwa twaragia manto jetu jaraja twegie na tukaina chietu tukaje chietu tukaja na chietu ikio kipindi getagwa chietu. Chine kediru itorari na mutana mutano chia jawe mwarimu mawira ntoito mwari agitwejaga rwaria uria akuona kana his thoughts tukeragia na kimonimoni manto jegie ngwataniro ya Meru kethara kwina ngwataniro na kethara gutioerio ina ruku raumirire na kethara rukuru irukuru tumwa kana ne atia na toyo kana irio uja mugongo ngachokeria Ameru bara bagwete gipindi gike mbaru jawe silver spread bara mugutano manufacturers ba pipe bachetaga bawaga piping the future silver spread hardware we are piping the future bara manufacturers ibara bagokeria keregeta wana kemonimoni economy nonto manufacturing na gokeria ko ukona pipe indongi junior chamedemba yonde irokwenda na intobire bende wedaro gicho kire hardware ukabiethera area silver spread mugutano na bana nduka ingi town na wao nchokerie Rhino mabati kanyeregeto kinyako nonto bako kwata mubango jo The Chitu Show mbaru Rhino mabati bathondekaga mabati smart mabati je na njira mabati ja uraja kana wali bora ukenda mabati ja kalija ngogere okwenda kurita na wajukia odeku bagokamatira mwanka mochie gwaku na bare yare kinyabo mugutano Rhino mabati ukona namba yao ikijaja kire kipindi no baringire na bagakuretera amina bagakutungatira na njira inankanya pio Wero TV mbachokere kinyabo nkado nonto ba kugwata kipindi giki mbaru igitarira aja muno na ronde ukarikano ukadhoro kedi kairia Wero TV na Wero FM na uro mugani wetu zawe Morimo karibu kairi. Thank you bwaga Uwinko na wena passion ya Ameru muno na tokiaria maimbi gwa werekerete ati kwinara Ameru bari na wategera ukona ara turi gutemana ya turi nonto gutokubwa gutogutetheka na bura bure nonto twaragia muno antu bakadoga na batetheka nonto inonto kwaria na kimonimoni bauga you cannot get wet from the word water. yes Kom to kwero gono nyiri no te nyiri kawa imbiri nda buru mirio na menya butara no gona ibona wena passion ira no ndete manto ya choka ari ajari na to chokera kire manto ya Ubuntu Ameru bagokaneire to koga this is made in Meru na menya o mongo jo identity yayo na ora togere mubango mudiru mugongo jo Meru jo darimi ndikwitikia kwe mugongo yungi jo darimi jabatu aturikanya kairi one very good soils metu minoru ngwa na ndinya kumetegete u no dongi boko chionero na medo boko mererwa mata kumaire mene kwenama aje mandu je ibali na irema na Meru tambarare je na ya bobore idaka mito nyamu denginde ta ngweta kiboka no na irema bibi dongi ata exactly na badaraka indiri very good sceneries nuje kwe iboka bie gonto kungi na kungi bireta ira ndeguru chiachio mamilioni ya mbete even half kiboka even tunya gutudongi ja nyumora indi kiboka gitu kirio aria tugita terete ndio ibangana bakije na tumba kujukia tubecha kidogo tu tukendia kiboka twaturo gereja era Kenya na Kenya nuguiwa ura ni utonga bwetu
Mount Kenya kiondo indegiri trout fishing Mount Kenya yonde ire au anto menya ugeta nduru ja Switzerland yes ndika nduru kanini kangana yo jankobu kankobu ne onene kangana use nyaga tengana ja Central Province Kenya atu kumagioranga anga tuori atari milioni jire mwaka Liu tukadogania tuneta mekani Switzerland na unini bwayo ane atari milioni jire bariunga kwa mwaka nakatempea mpea ngana kutoga mbere Mumiru ambe amenye power yayo na tongi nukuigwa amenye worth akayo narrative ari ati rachide chenama Mumiru ga tongi Mumiru no mutongu nukuigwa okiumagaruka u ukiari kibangi ukamenya umetende ntongu nukuigwa oja ndo bayagera ndi na rombo ino ba tongira ndi rombo ibi Imeru tuli nandi na tukwira tukaichokera u tumenya ura tutongi yes iro tukamenya karia bire byetu na kubichiarithania na kubikari iko bichora atonga iria bana orongekia no mwanka of course utongeri number 1 yes na wambulia nikinde passionate yo mantu ja Meru ndu kumenya Mumiru inyanke ya kudinga dinga te kanyuma Mumiru na ali muntu mutongu Mumiru na ali na muntu na mitaratara na mibango yes nukuiwa na muno inyanke to indomire mbugante kana Meru muno indi impenda kandi uruira yankuririe inyawe kura kedro atitugira Tomeru turandetagira kuma wanene gwakwa kedro atirio be muthetu yo Meru marigo jange ja Meru jara marigo ikwa tuma na midemba na ntaratara chero yo ira ndari jande mwije kuma na kana kanini na tutu ntende ndea kedro atendo je cha Meru kadimene era twataga ro mukunga are mia niu ya andu ndaerwe na roto kucha tharwarea na mmonya wa nyunya kuma kithino area yes menya rira ni andu ndaerwe ira bira ni ntobye Meru bya ntongirie nkona ora mbombo jogeria Meru kende kuri nyanguruki yes ipati kujukia kanya kala speed waka mitungira rwimbo menya ogoe mwandiki motari muno rero tukatunga nikyo mbe challenge pale tukaumagaruka pale tukaumagaruka twa gwata into twa gitotonga utonga kuri tumenya atiri tuenera andu kwindo twa covid-irwe jao tuweza kwa higher education loans exactly tokaria na interest na twa covid-irwe ni ndiguru yetu Meru tuina obligation kana tuina o mwaka ya kuthithia na nyora gakuria utemto wa kuria utebwama utemto wa kuria tol ari niko badio juri atiri ndiguru ya kumenyerere no uyegwa tukirwa atiri atuba para bathomerere cukuru na primary bomba choke niyo no bone para baino na adua kata banda kuthomero kana kwi mwoba tu bena jo ura umboba tetheria cukuru ika baune nyanguruki ubona hypothetically speaking they were young tugana ndeja kiotongeire na Meru tugana ndeja ke bursaries tu yes mtu na bursary ageta kwena muchoro kore America etagwa Bob Mwiti by programs chao cha kujukia Kenyans ndendeje bageta bakawathomithia bwaga na DMK kiogora actually he was here are in the show ODMK mwango jerali na tatumba kumefine tune ka ya Mumiru nuko jora indi okombera indi ba treba uka ba tata US na papa simu ko do mamanto ya IT na manto ya go ja mitandao go jonda data IT yangwire kamano ganto geta kwandi kara karuma na muno geta ka chema ketara ka kinya na go kote gweta go itisi ka kinya itisi ka karuma ndiraku ndiraku kenya muga kanini muno ende no gakurarie ga utitoro no gakwagitiana no are nyome ndoge strategic nuguiwa very strategic yes inya nungu very strategic ya tonya na nkonko ninjane utige umurimo ale
tuya muigwa muigwa ndigieta ori ya chara na kya nene aburu otuko na weketha na ndi na unini bwetu itubadi kwa strategic ndidu wani for example ukuwega ja ndiguru ile na ndigo kile kona atiri antoja bacho zina umebona ari ndikona bena umebubu ubagatuma antu baono njini bubu dome umebu nekumatana actually it was being done that way kaora toyo mtu agwita kudomera India tukamumena narua India is a powerhouse na bathomere kahora waigo mtu anga daktari o India narua ri antu bara baingi barita ko waigo mtu agi ajwa ombo na daktari gani tukumbo mutunga tera tumutuma ku PO box India nonto dida tukibaruma India bari very busy go fine tune nara system nara itaguba kasa IT ba kasa Tata Motors narua it is one of the leading motors in the world ntiwe nyaba borite BMW na Land Rover Land Rover una Tata Motors ni moja the leading strategy naroli karoli katata nyo tuteke ndambere bana Mahindra ikija ndambere ya no kwa yona kabali ekauga ngaitia ka but ba fine tune the land narua medengere wona najire ngwengu gatiri no tuchokere tugachuria atiri kinya batu tumba gochia katia na guita kuromba na gukoba na kuia ome kuma ome ntakugita or actually ankugite amiro bakuma ngita yangu enda kukuelezera ora tumba kudivyo ali no una nde kukorombe no kuria kenda mutegeri tumuonia ati kurombe tekugeni yes ubenye gitara mbai bobatata omaga tumwa kokara tanto bana amenya ntobona eze tukumamboa kwari na disorder kutari na ngwataniro buruke otongeire bamiru na society miru itakari ure kari thaizi mwanka bechao atomwa kiruru ero ndikiruru nuntondo bara tukogere kubado mato ore tukobonera ome itukona yanto baina discipline na bado na turege idia kutemo gwateka nakumanya bechao gwita atumere muija choka ayo mtu munene etathoma mantu jama saiye baraba gwitoru athoma jonde kajara omba for those years na akweja na kithomo kiria iro miru yagarukire na kwage na discipline nonto nkiora ule biure ni jipendete kuria mantu jake miru actually kinya kaibo bare the head of the house kire miru according to my line of research na ibo bagorana na ibo batana nyumora yes but nandi bagwita bathoma mantu becha wa kuma uru noe mutano ngina kaura ari na skill ya organize antu organize classes bwega na noko wanyajira bathomere uru bareja baraitana miru na neo njuri nya age na structures na ndi bwega kwa na ndibo kuona effect ya kuthoma na effective leadership kaura are a very brilliant leader kithomo kira becha wejire akyo no amenya ko streamline na kuchwa antu bara bakagitate kira mitaratara na mibango yes na ura gigatambwe kire mugongo na bari brothers yes nugugwa kona ndino kuona ndane kinya bati ameo jatha hizi tutumbe kuwa we've got the best leadership tokera giama we can make it better no wana we can make it better no nturandi no tongo menkuruki no mwanketu kasakase mukuigwa na tukimenyaga batu tuibao mukuigwa that is the fundamental na tubati kwithiro twi antu o magita tukara tukirikanagia tuibao ineaturi inatumite na inatukwenda gwita nukuigwa na panic no kumanyajaga niki rero tuibao panic kenda bato mabechao abondera mugongo jukaura nuntu roteja atura tukathira nenyoke nyoteka
tutuku turathirio kinya ruthiomero kimero thurethete kura ai bati tubamenya turejere na TV cha Kimiru na mero bambiria kuina twambiria uchietikia na kipindi cha giki kanisa itwire kuina ira nyingi itwire kuina ndiombo che na itathira yes andi kaora Kimiru geta giki thira ndwimbo ire kuina tumemene na tumeme tura tuthikiria ketho tuko Kiswahili togi ku mukuona andi basari yes njoke au ongwa basari chetu na scholarship ile tukunenkanira tuithirwe tubangenie scholarship kethwa ni 10 kana inye ithano tukauga scholarship hii ni special ichi ta China iji turendo mituma China ithome bona ithome A B C and D yes iji turendo mituma Germany yes ithome EFG iji turendo mituma America HIJ kuigwa na twandikanire memorandum na ndoba thutuma babwi utreta ugo treta China we murito tu ali weta we ambassador weta uthomekina uthithie research chiaku na gucoka wija gutongeria na revolution na tukwenda kuthithia ya rainina nagwe kuma Germany na ABS na tukandikanira wacoka ugo no mwanka utwitire ngugi kainda kamyaka ng'anona na ti utheri na twakuria nuguigwa uite ngugi kainda kamyaka ng'anona utetherie ku build kana gwaka structures mitaratara na mibango nuguigwa kenda nyuma kagita kanini miaka 10 20 ejete ndio tukere menya atia ngwire uma kui no twaterere kinya kui no twaterere kinya tunari twambirite kwega muno utigire tukiuga manto ya ura nyomba yuri Nairobi gintu ja Imenti House Imenti House yes nuije ni nyomba inkai muno kuma kwithira ina babara nterecho inya Imenti House ina babara aya na Moi Avenue ndenda hizi ile kwa Tomboya na to connect us to connect it man that is prime on all those streets exactly. Nyomba mo wow bai nyomba jera ri ukeyoka mbetega na agwa it is in a very sorry state ndra kuruko agwa very sorry state na ne Ameru ende kirio ki mudemba ando ugo bati go ko wele to kinyomba ya hatari ai ogeto Imenti House remix na tukiura ya for example yes shareholders ziba kona value for their investment deal is there value for their investment kenda apa juju na be baba be tu be dro be na maono ya kugura munda juju teka kidija kya Meru afya mila saja nyuje biandu ke mona ididire biampere baunga baba na no badia ga by the way yes na afya ine tende keke kokera moto gaire go kinyanto amwere nyanta bakalire to tutu ngoto akirire utongeria na no tonga bobu utongo obwetu bomugongo utonga obwetu tega merudele Mount Kenya baba de harume reja mankane go kinyarete irio ngari kijana lo no reja actually Mount Kenya ni mwe product zile amwana godro ijari gutirara boka yumbite kwiri bai unaona country wide yes no weather fantastic yes ngedo kwira ndoto chiama nonto ichando ke mwana KCC wa ichando ke mwe KCC KCC tukwere duire bawo abati ko yuke do ko automatically yes ibara by the next online ibara KCC eke tirana na tuito avinkire ndenge nekitu kuga utongeje bwetu no mwanka bwithirwe bugi chiura ya beauty very serious very serious questions muno togera kwa siasa nonto kwa ngendo kwa example yes iyo rapomba kuja nalo ngakunengera mbecha ngakunengera mbecha chekungana yes ngakunengera mbecha ngakwera die chwa mturo gagutumira nguo tongi muno na uona familia yako uwe ugedo wa chongundi indi ugachwangora ile ya tigurubu ile bure kabisa ya kutuma lap back bokatumira neo nguo yu na ndembe ja yu ingi ugeta kunyu na njane yakwa
na ngui chako ende watara ngorere kule kabisa kendo tikare change chawe tonyo mbere wetana mbere aja imbona we kinyago nije ko activate choka yankado silver spread venara tereje mutidwa ne factory yakuthiria ne baibo na ne hardware o muthikiria wena muradi waku wina ngugi chaku na ngeragia na ntuponde unokuthira ne uskuru bo kwa garage kenu kuthonda thondeka bas silver spread ne partners baku manto ja hardware manto ja kuma chimiti chuma iro atumira piping onto te nyombe tienda piping no kuthira bioro ya garuji plumbing yonde piping bau ga dia piping the future araniria nabo fantastic namba chao chedi moi igacho na kadhi wacho no bas natuga nyamera moroi ko derana muguigwa moroi ko gitate ko derana na by the way vereri namba chao awadre ko magi cheto shu bas oke namba genera kadisto kako nyombe unio kwenda kuimba na tu makani nyomba muthemba juiko ile kirazi au chukuru ndiri wakwa nau yakaika nyomba kakuka biashara ya umuchie bas mabati najua kama mwaliko wala mutindo kwa Rhino mabati nyabona mbeno ekaino au na baba nyabono no wetu atuwakana yes ati nyabona ereku wero TV sindio sasa kanjirika ina bwi mwene na tutumba gukura kethera tutigokurania yes ugo wanyira ukathukania tubonde bakunyira ali utegera no mutugi okuno there ukona mtakete ngudukania yonde kana mbecho no kuthirenya arereu ndio ta muri warara atia nanda atugokanire twinde Jamiru na onu tukomba kukura jamugongo na ikyo gipindi kige tuke narua kada mubango jo narua tukiaragia na tetumba tuno tongeria bumba kwa improved tukutika in the 21st century Meru tubatere ko danya tukara manto yaba bara tubatere ko tukara manto haya na ndino tubavara ito adiririe no kuona ndoji ito adiririe atukwale manto ja cibitare enya cibitare nyabange bakejaga nkona bakomberia cancer treatment center exactly no kuona tubatere ko tukara manto tajau na kira tubati kuidro meya kwe merimo irio ya murimo jo wamba kwa mbele munye tena ako meta corruption ni boy wamba murimo no mwanka tujujuire ntaira umoja biru umoja diwa nenkirwa obichi ya kamera mwanko julie menya urunga merite obichi we Nairobi te jo urunga merite obichi we Mutindo mwanye mbio inyari okuya we Nairobi no wo ujira no ya bya Kenya indi ali ewe ya Mutindo tibenya kwa kuya na bia bagu na bia mwaro nyakwe na bia mutano nyakwe nuguigwa probability yate muntu akajwa agendawa na kwe is very high umbeja ira waire na mtumbuka nyawe ije na ngwenda weta probability yetero muntu wije is very high we Mutindo angurukia we Nairobi kuna lejo ndi makosa tobati buru kuregana najo lakini uri aja mwekano aja itobatinya pwito tuye makini nyankuruki wenyangia na wamba kwa mbete chetu nanto babarere abua babarere ya abua mtu aje tuwe atekwe jirani kwa daktari uka imgefika 5 minutes kabura huyu tungeokoa ila ndiba baba menya bwa mbira kweta kuromba ngada ngakwa ni manje tubatere ko twathiri nuntu amiru tuino tonga bo wingi muno tubatere ko bangania ora tukabutumira gintu kingi mbati kugerera muongo yetu ni kuibangania na biabo ankwire uma biabo kama nu kinyege family wona family omwaka bukeria kyabo kana omuchie yenu ukichemana at least once a week
nonto ko shuguri boko aha nandi kiumeke turejanire amwe na kinyatha bukarwa buri ogiathoni muchemen ndo ichia kanya muno rira buguchemania kurejanira no kuigwa ibudegere go ida go diffuse ukethara kuini kuri antu baraimbanirite ori mithuro iria ni againya kanya rai gagukura lakini tibu kara bukirejanira bukiaranairia nuju no twanya tukuonekera bwajemania bukaje bukoba aha na ndira hariungite yakandethera no tuthania mbeca yangatugite niguo amiruri twithiatho bietu bia guchemanagia no kona gatho kiki Tharaka kiki Tharaka Uragate Cultural Festival ay ha de tukijo kairia atia ya mugongo yo meyo kana nduge gwita Tharaka na itigetu tigetu abo eterete keimenti kithio kenda bugeta kenu bweterete kegembe kithio kenda bugeta kenu kaigetigania bweterete kenda bugeta kenu Mutharaka age ampara movement abatinya kuwa ampara na vice versa nukuigwa mochu movement iko kamutigania kana mwegembe aigwa ampara Mutharaka abatie kumigo nyankuruki nukuigwa nonto nakumenya movement yo agena maku Tharaka agena Matharaka buga ndomia muchuka ajua nukuigwa mwegembe nyona bati kuigwa ata mbajuera nonto naije muthega jwaura jokage wangu andi undu ya bure biye tukuthithia biatho bietu bia guchemania kwaraniria na of course biatho bia mithemba mwanya kwina biatho bia cultural bwakarandi bukagwiranirwo bukairikania untuire bweni kwina biatho I mean economic forums you inatuithithagia jigetho icho o mwaka chikuirikania na kuthithia networking true networking dinner kokanire nyana mathogania yes nakire mathogania ijo everything oni indithagia MC ngebiatho bibingema na inyambia bombuga twatho tuni kidogo mberaga muntu tenda wakara kurungama ugichithire introduction ira ntu ubwega ma sharuruku betagwo mwarimu wa Ntaito Mwari betagwo makuna indi thai nditanguge kuna na nkara kuna nditanguge ABC and D nuko ndiu nyongo giakwa okay thai kwi muntu ikiuthura none kana kiaboneo giki gutura achura yatire ambeja mpumba guchemania na muntu witanguge na ugira atia kana mukiki jagwe ukona rire na ndi kiatho gitite na mbere akathama methere ukari akeja au akwira andaigwa ugona atiumiria ambeje twirebe 1 2 and 3 ukona ura wajukia card ukona ura thina ciaku ciathiriro ukona networking biatho networking jera ya miru exclusively na ugetera muntu ciaca kuorganizera into biagu biuthithagia manufacturing yes bikona thoko waja net au buku networkira na ndi yuri na ugo tukairinganira nukuona tukobana nditika tuitana kiatho na nukona nya bethu bibia culture bonya bitomanya culture ongo ikarai nukona ke Masai kibeta bonde Masai barabonde morani bakiuma bonde ukona kuma na are monkana ri merani age merani kenge barazizi teke tunkugira bakina aja uju miru tu yakyo tutathiri exactly na tutathiri kuromba manya tiangwire history is very important kainga ntu bathogane history kuthoma tuma tujakaraja history ketuma uteka chokere makosa nala turita eji kethoma history yetu ya Meru inkone makosa tuguchokera nundu thai kenda vechao atomokeri uru the Masai kwena gintu the Masai were doing right ikerwa ugwe vechao uri gitu wite wona imbyo bakugita right what is the Masai doing right wije na twi utwoni mbyo yu nukuona na viatho javiria nukuona ba Masai batatikana tothoma kiribo tu ingwitike thaiji tubatere gutuma vecha ungi ageta akathoma ka vecha ubangi bageta bakathoma o tugire nundu bia
rimwe sitiro no gwitaga kuthoma kamano lakini rimwe twita nontu bwa tufaida twa short term jiwo uria turarairia Muisraeli ndiye we Rwanda Rutheri ndiye we imbi Rwanda ende kwe muremi yonge koja araba bote miuro nara abagora roje kaina baita ma ndiye eto yo yori miuro ende mongera raije kaitete kwa twamyandire mebao tutamonera mana ndiye eto kaitete kwa amio ni miuro eto Muisraeli urari turatuma kau becha uno eta kuthoma urimi high tech mugwigwa urimi buti utumira ruji rwingi urimi bwo gutumira kinya kamunda kanini gagachiara atonogara mugwigwa murume Muisraeli akejo thamira na wetu atonga kagara tongera ruju nikiu kubuga twino tonga bo wingi muka management utonga bugu nandi ni utubati ku tune tune tuakite kara mata na tukimenyaga tu nae namanya results don't lie mawira ambera tongere betu ruju rwejete guti ari ja mega muno jenu ikeja kuduro ruju rugachiugura ruge abara bare ari imbie batutigire nakona kintu kiragwa the results never lie ubona kethi ya mpempe wethiroga ekera mpempe ndendeje chuma ndeje mutuja mungau ko results yetu kuona tha ithire irio ni chikugwa utongere bora twena bu tema na ibo banenkeri kanya ya mugongo beta kubariria ubona beta ko chwa kinyama watu jarai daga dakomba gutongeire mugongo bwega kuwikeja kwithira tutikuona results ira tukuwa icho chibatere kwithira chiche mugongo kwe no komba kwa improved. There's a huge room for improvement. Nairi mamo No tukuwa in short hiyo ukaona Toyota Kenya kambirire factory kanini no narongo Japan kanini mbonyare ongeresh kale gakuragwa nuguigwa gekirwa kaimberwa aino kuona ibata wairire ndugure onde ona ari oreza ethingaite Samsung Korea kinyako kare ga kambuni kanini kagitatia kakurwa kagitatia kaimberwa kare gakuragwa atha ici ubona menya ni want makita great simple things zika great na twina meba tubati ukuria bila twina byo nuguigwa twina kiuga twina kijani nuguigwa twina uki twina ikwa ntonya supermarket ndethera tharaka uki wagura mara moja utiguria nontu inkumenya ya kibeti kinye bonge bukirema kachini kau nkinyo ne mumangako mangatharaka nuguigwa aiwishi nya ndengu riji aginya supermarket naya ishandiki tharaka ndengu ona nontu ibangana twimero Nairobi ici tugura ndengu ni supermarket tubati kuibrandira onaria na ngugici namenya utongete kwaria tikugwa ngugita kana nkagita utongerie kabuona gwa bukari aja nkija laiji bwena aria tema period na utongerie bora bwega bora butingoga borte bwo guikumia gukumithia mwingi ngurwa borte bwo guikuria ni bwo kuria mwingi borte bwo guchiukiria ni bwo gukiria mwingi menya ugure waku atika bao twana baku nyo atika ono na wakira ndaga chambuga ite sasa watu iba ko maka unairo tondu to rejo waku ndaga chere kwa nandi itubati ushuria imbio yongwa yu tukwenda onenkaniria kiri ndiguru ya Kenya enya the world tega murangaya baidunduania
kanduka kanyuma nyumenduka nyo ikute housing ya mbele eje abamonga na toria changa ngirima kana jaire narwa ikute edegoro ninga. It's angling to be the biggest bank in Africa. Yes. Barenda kuto bendene ya gechikoki ki Africa kiendeje? Barenda kukitawala Eastern Central. Yes. Na watu tu na bank chetu. Ikute mbuga na capital. Turengera kuraga. Jari chandu kemwe. Na tui nina atukwenda kuike chetu. Tena ba transnational. Solution capital igwende twine chekungana ira tumba gwaka tugaikuria tukanengeria the world na gutiki nduke mbere kinene kinyana ko matiji na baona chambiri na yangu ligara na ikwimbaneria wataga antu baba kucheta McDonald utambete nduguro wataga me kwe ara bambererie antu bau baba imberia na bataboraga product yetu kanduka getu kaukura kali kemeri kambire utamba kakanduka kambire utamba mwanka ya ejo kaya yani yetu daga KFC kwera kambererie Kentucky Fried Chicken Kentucky ya colonize ya tamba nande nyetwe kenta KFC yanga yetu ataka Kiambu area rira ra nyumora ra fresha anto nyawa deta ko itana pangombe wa Kiambu. Yes menya tu na kanya na utekingi no tongeria boronge utekingi ma wina consistency wa fighting systems tuite tari yetu pure ge ina tu kwenda kuita ja mugongo na ngendo kwenda ndo chama tuedero tu jire kiretie ke economy kinyage siasa tutiregeria daigo bonae tuedero na tiangwire tuedero tuirikire de kebeti siasa ni obvious siasa ni automatic na hiyo te tongere bono nyibo ika budika area nto kebeti yo tongere serious tukenijare nkona tutigeria ndaiga ijire parting shot ya ngwataniro ya Meru manyana to kwalire turarira ngwataniro ya Meru ira ikomba gutuma bati twethera twina maju kebetine na kisiasa na mantu jange jonde na nyakalche yetu parting shot yakuneriku parting shot yako ni atiri Ameru no mwanga twambire kuimbaneria na gwekanira hata kama mtu atosi mboga inwe mpaka atose mboga no mwanga tukanirie na ngenda guga atiri dewe yo katiba ikiuga kinya kiri utongere bo dirikari kwithero kwina balance regional balance umenyerere uwe we mumiru wataro obijine na ya dirikari muno ile itara nagwa hapo kita regional balance regional balance iko you representing your region non turatiri ya Meru igo ukarirete balance utigire kwena balance yo tibia kebia kuna njebu we uri o ambassador yes mere motuga angayo yanganya tarwa no bonya ine badutu yabanga na angayo no family yewe na mukuru ka mukuru we na ana bawe abana katiba uwe teku regional balance mundura no kirire akuruka level yes ago kinyara wera go mwana ajara roi mukonga mukuigwa nande au mwana ajarira mukongari nethirwe nwe akariyo ndagacha nethirwe akariyo nkathe yaguitithia bangi very good nande ni tukwirwa mwana ajarira mukonga na ugure wa wakanya ka kiraba gweta kimonimoni na kago serve ikaikanya kago serve kena tumenya gukira ja mugongo na kenda tumenya kutaka anyimo tukauga twakurukirire aja na kwa kariojo ende daiji kwa kariojo nuntu bwa utongeria bwetu nuntu bwa madogane jetu na baraba gutona bairongo kinyaba bwito kubwira kadara kwenda madogane bomba guturetera ndendeje jomba kutethaira mugongo Bob Moiti na DMK Kiogoro, you're doing a fantastic job ituko gucokera nkatho muno aja kire kipindi kethe chitu show na tuta nambere na madogane tajaria ndagukire mugongo oni ndaja kama wantu itomori nkabwira
ibwaga muno nonto bago to watambaru urikane go subscribe kire YouTube yakwa kama nonto itomori YouTube ya Mawira mwarimu Mawira nto itomori Facebook ya kama page kama nonto itomori na Facebook ya Mawira mwarimu Mawira nto itomori mwanka kimeke kenge kire mabango jongi jode cheto shu tuke bye bye na kadra wena topic urengi anda twareria kire mabango jode cheto shu tukada tayari kumnareria ibwaga muno. Salut.